Kani gede ke Akashvani Shillong ke kubor ban puliru Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaga step. Ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Preng kalawan ra eka mang tengka bapura jong ke Sorkar NDA henin kesngi. Ke Sorkar Preng ke penmena sasau teli ke Jaka Ramsar Hakari. Bat bon ki kertong kilalet mentep kerteng henin kesngi bani konik election MDC. Ka kubor ke babniat. Ka Menteri Pelatengka ke Sorkar Pedeng ka Nirmala Sitharaman henin kesngi kalawan ra eka mang tengka ke bapura jong ke Sorkar NDA. Habawan ra eka mang tengka ha ka Lok Sabha ka Menteri ke penmena ba don khajna mentai ya ke jingi okamai bahado khatar lak tengka ha ke sisnam. Kalawan ra aru ya ke jingbo khajna bathamai. Kalaban bakane ke jingbo ke bathamai kan penduna ki khajna na ke benta ki breu bahap ha ke middle class bat kalaong bakane ke niarap ban lang bon ke pisa. Kalapan benaru ya ke program na ke benta karap karyang kata ke Prime Minister's Dhan Dhanya Krishi Yojana rengkat ke jingi trelang bat ki jela. Kalaong bada ke jing penia soalang ya ki skim beladon kane ke program ke niarap ke shispa atli ki distrik ki baduna ke jing penmi. Kalapan benaru ia ke Rural Prosperity and Resilience Program banweng gijing jong gijing bam yo akam ha kaliang karap karyang ha ka baon ai jing rap lengba gijing ai jing hikai ha gibut trekam ka jing bay tengka bat ki kor kibor. Shosho kalaong bayaka National Mission halor kisembai basay so bha an saplir. Kabatmu ban penklan ya ka wat benia ka jing penroy kisembai basay so ka jing le persya ki knyang ba jing la ban say so pedeng kanu ka jing long jing man kasut beneng. Lapan benaru ya commission na kebenta ka jing penroy ba ka jing penmi yau kenpat. Ya ka jing airam hapo ka modified interest subvention scheme la kentiu na ka lailak tengka syakasan lak tengka. Ya kiram balasyem lengba ka kisan credit card. An pliru ika scheme bathamai na ka bata sanlak ngut ki batrekam la jong haksin ka beningkong ki badiki kentai ki schedule kas bat ki schedule tribe. Nalor kini ka Menteri Pelatengka ke Menaru ya ki babon kilar. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong henin kesngi baka mang tengka ke Sorkar Pedeng ke penpau ki rukom trekam bawan ra ya ke jingkiu kebayahap ke jing temu ha Meghalaya banwan ra ki kampenroy. Ulong baka jing kersan ke Sorkar Pedeng ha kaliang karep karyang ki micro small but medium enterprise kilat peneso bat kijing hikai higi but trekam kan kentiu ke Meghalaya ke bayahap ba kijingi ijngai ban penlong ya ke jela ha ke bakayo ke kot kan $0.4 billion. Shosho ulong ba anshim jing mentoy na kini kikabu. Menteri Rangba ke Jela Asam Himanta Biswa Sarma ulero ya ka mang tengka ke Sorkar Pedeng de ke boong bakan wara jingkala ke Jela Asam bat kayo ke kot jong ke jela. Ya ke Jingshong Dorbar ke Lok Sabha la pensengi aswah nin kesngi tang hadian belawan ra eka mang tengka. Ha ke por badang long ke Dorbar bat baka Menteri Pelatengka ke dangwan ra eka mang tengka katto kane ki MP na kaliang persya ki bana ke seng Kongres ka sama cuwadi parti bat ke DMK kila mino na kiyang Dorbar. Kila penpau ke jing persya halor ke jingja ha ke Mahakum. Ya ka Jingshong Dorbar ka Raja Sabharu la pensangi aswah nin kesngi hadian belawan ra eka mang tengka ke belapen i ha ke Lok Sabha. Ka Lok Sabha bat ke Raja Sabha kin Shong Dorbar biang la syai kesngi. Ka Sorkar Pedeng ka la penmena sasau teli ki Jaka Ramsar ne ki wetland ha India. Bat dagine ka Jingdon ki Jaka Ramsar ha kari ka la keu jaga prap kundai teli. Ki kubor na ketenat environment, forest but climate change ke Sorkar Pedeng haswa ke jingara ke World Wetlands Day. Kila penbenai kini ki bakentup ya ka Sakara Kotai Bird Sanctuary bat ka Ther Thangal Bird Sanctuary ha Tamil Nadu ka Kecho Palri Wetland ha Sikkim bat ka Pung Udwa ha Jharkhand. Menteri Ketenat Environment, Forest but Climate Change ke Sorkar Pedeng, Bhupender Yadav, ulai kublai ke Jela Tamil Nadu, bagi ke Jela ke babon ki Ramsar ki badan arpau teli baro. Ulai kublai ru ke Sikkim bat ke Jharkhand, ki balayo anam na ke benta ki Ramsar ki badan ningkong ha ki Jela jongki. Kani ko kubor kawan Chapi na ka Akashvani Shillong. Kat Banangjan kisni ban long ke jinge tha vote sha ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ka sengsan perthai khun nyautrap National Awakening Movement knam kalase ya ukurtong ublalit ban thep kerteng hnin kasngi na ka banta kamau hati constituency.
Uni ukertong uday uba ay ban nong siet, bat uday tang mo umarwe ukertong ka khnam, banik honik election MDC na ke distrik Ribhoi. Lasen ran lang ye the working president ka khnam uba Thomas Pasa, rengkat bat kiwe kinong yalam kaseng, hakapor ba uralet bentap kerteng. UMDC bamenta kanong krem constituency uba lambor malngyang hnen kasngi ulalit bentap kerteng na kebentak election syaka ke HADC. Habakran nigelat patai kubor hadian berada bantap kerteng ulapen pau ke jing sngau scam ba un job biang. Ulalit bantap kerteng kum ukertong klemseng bad ulaong ula syeme ke negarai halor ke jing ai jing mud kinong kershan jong u. Ukertong keseng Voice of the People's Party VPP na Mausen Ram u Dr. Rusivan Shangpliang henen kesngi ulalit bantap kerteng na kebentak election MDC. Habakran nigelat patai kubor ulaong bagaseng jong u ke IT ban chakriyo patba. Ulong ba shen kaseng kan sepelat ikimat terekam, bad ulong ba kaseng kan sepun urlong lut yaki. Ukertong ka VPP na seorang kam constituency uba Bill Clinton wankar ulalit bantap kerteng henin gesngi. Bad ulong hakilat patai kubor ba ukular banuan ra iki kampen roy habarok kiliang. Ukertong keseng kongres na mau plang ding ye constituency uba George C. Sun ulalit bantap kerteng henin gesngi na kebentak election syaka ke HADC. Habagran nigelat patai kubor uba George C. Sun ulaban halor ke jingdan kamban penklan yaki an ke beladan lupa. Ula keren ru halor ke jingpen kubor yaki dorbar ki hima bat kirat. Ki katok ane ki kertong ke BJP hinen kesngi ke lalit bantap kerteng bani khuni ki election syaka ke HADC ke banlong ha ke arpu terik menta urempang. Kini ki kertong ki kentup i kong Daniela Nonglat na maulai constituency, uba kensai bor lengdo na lankra malki constituency, bad uba Fairlock di Rengsai na ngan ong biang, uba Fairlock di Rengkai na nong Thamai constituency. Kertong klemseng na North Jawai constituency uba Kro Lamsan ki pariat ru ulalit bantap kerteng henen kesngi ha Jawai na kebentagi election syaka Janta Hills Autonomous District Council. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma henin kesngi ulalit aksyenong saumer ha apa shilong ban play ke jingkop Roy Choir balatip kum ke Albera Choir Competition ke Benengkong bat ula pleru ya ke Yau Debam. Ya kini ke jingkop ke Yau Debam la penlong da kaseng Rangba Catholic saumer kum shibenta jong ke jingrake ya ke Jubilee Rupa ya ke bala penlong ha Dan Bosco Sunnyside. Lawan baneshim benta da ki kunhun Roy Choir na ki parish baper. Kapei Roy Jam Christina Devi na Impal ha Kejela Manipur, ka Gracie Nandi na Shillong ha Kejela Meghalaya, bat ka Chainika Handik na Karbi Anglong ha Kejela Assam kelayo ya kapangsingat kum kinong job ha ka Livon Mega Miss Northeast Arhajar Arpusan kebelalong ha ka ITA Cultural Complex ha Guwahati. Kini baru laingut ki yo lang ya kejuk ke kerdan jing job bat kin yo ki juk ki kabu bat kin haban pendap ya ki juk ki kamram. Ha ka jingile kai National Games ka Balai Pupra ka Balong Uttarakhand ka services ka wan ka kerdan Benengkong ha ka bakalayo arpun riu teli kita kema bakentup ya katsau teli kita kema ksiar. Ka Karnataka ka ka kerdan baar ka balayo arpulai teli kita kema bakentup ya katlai teli kita kema ksiar. Bat ka Maharashtra ka wan ka kerdan balai ka balayo saupuwe teli kita kema bakentup ya katwe teli kita kema ksiar. Menteri Rangba Kejela Assam Himanta Biswa Sarma nin kesngi ula play ke benta baar jong ke jingelap Atma Nirbhar Assam. Kani ke jingelap ka pedle jingmut halor ke jingla ban aikam dalade ya berok samla ke bela don ke jingnang jing start. Ka tmuru bantau ya kilat bantre ki kam lajong. Ki jing tmu jong ke Atma Nirbhar Assam ki kentup ya ke jing play ya kilat yo kam ha ki jakasor bat ki jakanong kendong. Bat ke jelaru katmu ban penklan ya kayo kokot haki tanong kendong. Bat kat to ko kubor kalakot akan ke step ke belawan capi na ke Akashvani Shillong. Ha ke por prabjeng ne so ke Delhi station na ke benta ke kubor ha ke tin Hindi ke ban bot ke kubor ha ke tin Pareng ha ke por prakat san minute. Ngi pen ken mawi pikinong ngap bah ke por prashteng na ke station pen yo ya ke North East News. Ka por mentakal ajandap artat prabje.